tuk chua nuwa mule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian Thuawih aya Pawimawh hi alo omlo ti kan ngai thlaho le dona lalpanin kanin pol natan kan lo mangle theu don nia korin khomi te hne na tirko pola le khathon pani na bung som changa thu hi lo ngai thla ila nial na tele thil sang tin reng pathian riat na dal tura sang takasiam te chu thiatin ngai to na tin reng Krista Thuawih na sala kan hruaya lalpana thu malsom ro se amen kan khovel hi riat na le mason na konga athang zela chuti mek lai chuan ting tang per zir sil thiam dal chi si lawang deuh hianin mitam tak chu akhir le a tok lek hian kan rezula kanin ti finga Thuawih te hi kan harsat sot hle hian alangani brother Iona chuan I learned that obedience to God is more important than comfort and safety ti in alozia ka ale khabuzia he thu helo nu chia ahlu ka ti hle mai omzia chu pathian Thuawih hi keima ni nom sakna le kan him na ai po hianin alo Pawimawh ma saber zo kani ti ka zir chua kani ti na ani kan him na te kan nom na te mimal taka kan hlok na tur te ai hian pathian Thuawih ni mai hi alo Pawimawh zok dayani Thuawih na hi tharau mi te na tan po alo rin tlak bera phurik ngote tuiviau rik ngote ain molte emo sang taka po omila Thuawih na hi alo Pawimawh le ber zel tho mai lali suwa Thuawih na kha keini ho hian kan hlok pui daya ani ro chuan atur pha a keini ero in kan dam pui ani kan Thuawih na hi keima ni nge in a hlok na kan tel kher lo ani po in midang tan mal som na ani pha chuan avan hludon em van lam hle pa chu chu kan chir thiam po a Pawimawh ang ring tu nun chu ma ni ta na nun ani lova lalpa ta na nun midang ta na nun ani nang mal som na niang che tia pathian thui na soi hi in pek na thil phal na le Thuawih na nen ataka kan chantir thei chauti tukina hian zir chuak le ang u tirko pola chuan nial na tele thil sang tin reng pathian riat na dal tura sang taka siam te chu thiatin mi hringa thei na le fin na le fing ve tok hre ve tok nia kanin ngai na zong zong le pathiana om tul ti lo na khop hial kan lo ne ya mi hring hian eng kim kan ti ve theyamo in ti nang chi kan ne na zong zong pai thak sakin ngai tu na tin reng Krista Thuawih na sala kan hruaya ti ina soyani voin a hian chu tiang anga ngai tu na sang lo ne ya kan thinking faculty keima ni chele thriat na manga ngai tu na film tak manga thale thalo diklo kan lo te ve fo na thin le chu kan ngai tu na kan exercise atanga kheveriau fingveriau wakan in ngai na tam takle pathian po da chung nung chuang lo ngai sang chuang lo za chuang lo tri chuang lo khopa fingve to ka kanin ngai na zong zong hi pathian thu chuan min thia saka Krista Thuawih na a kan thiam na le fin na le kan hausak na tenen kan ni ang hian kan mol na ang tenen Krista Thuawih na salamin roi lo hi atum ani chutiang anga tharau thiang lim soi zoi thei le khal kal thei thunun thei kan ni chu kan dam chung ni a hian na aya Pawimawh hi a om tak thei lovani lalpana thu kan zatan mal som ro se amen pathian ma ku ni tong tayang u lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu tukina damte in min kai thova hi khonga ina tharamin santir le wangin kan lo me lalpa tukina hian devotion toy te mangin Thuawih aya Pawimawh hi alo om lo ve ti in kanan zir ho le ta a khongai takin he kan thu zir hi ngai thatu zong te tan malmi som sakla kan nun kong Hruaitu tan nangin min man sak liang che chutiang angatan chuan kan nun kong Hruaitu rin kan thlang chi a kan lalatan kan thlang chi a
lalpa vena hian nangin imi te he thu mangini o min hriat tirin min pol thar le thewang che min sandam tu kan lalpa isu mingin kan di le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni len dom le vek ule